Shivaya Parameshwaraya Shashi Shekharaya Namo Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Namo Shivaya Parameshwaraya Shashi Shekharaya Namo Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Namo U ovoj epizodi posvetio bih pažnju modernim formama Advaita Vedante, kao i najpoznatijem svetskom advaisti posle Shankare. To je sigurno Ramana Maharshi. Ponovimo još jedanput da Advaitu delimo na 3 doba. Prvo doba je doba drevnih rišija, Veda i Upanišada. Drugo doba je doba velikih učitelja, počevši od Gaudapade Shankare, preko Prakashatme, Vidyaranije, Madhusudane. Kao treće doba treba znati da Advaita Vedanta ponovo oživljava u 19. i 20. veku u formi Neo-Vedante i Neo-Advaite. Neo-Vedantu osniva čuvani Vivekananda, učenik još čuvenijeg Ramakrishne. Zastupajući mišljenje nasuprot drevnim rišima koji su preferirali Gjana jogu, da svaka vrsta joge može voditi istom cilju, bhakti, rađa, karma, džnana. Neo-Advaitu možemo reći osniva Ramana preko svog učenika Papadžija, koji je širio učenje na zapadu kroz čuvenu formu prenosa znanja, takozvanih satsanga, okupljanja radi zajedničkog traganja za istinom, atma vičara, traganje za svojim ja. Moderno doba Advaite počinje sa zanimljivim svecom, Ramakrishnom, čovekom koji je najvišu istinu podjednako tražio u svim religioznim formama. Tako je on bio hinduista, pa musliman, pa hrišćanin, ukazujući da stvarno svi putevi vode samo ka jednoj, najvišoj istini. Ramakrishna je bio sveštenik hrama u Bengalu i najpoznatiji je po svojim dubokim stanjima samadija, mističnim iskustvima o kojima bih rekao nešto u sljedećoj epizodi. Ovdje je bitno za reći da su se Ramakrishnina iskustva u potpunosti slagala sa učenjima drevnih rišija. Suština njihovog učenja može biti izražena kroz sljedeći sud. Brahman Satyam, Jagat Mitya. Brahman je stvaran, svet je nestvaran. Nema sveta kao sveta, već samo sveta kao pojave svesti. Moj instinkt proučavanja i poštovanja svih svetskih učenja potpuno odgovara Ramakrishni, Ananda Kumara Swamiju, baš kao i Fritjofu Schuonu, gledištima poznatim pod nazivom perenijalizam. Večna filozofija. Sve religije nastaju iz istih metafizičkih istina. Verovali ili ne, prvi najpoznatiji princip glasi: sve je jedno.
Ramakršnina učenja je širio njegov najpoznatiji učenik Vivekananda, koji je osnovao društvo, monastičku organizaciju Ramakrishna Mission. Upravo tom društvu iz Njujorka pripada i najdraži Sarva Priyananda. Vivekananda je najpoznatiji filozof Indije, kao i njen popularizator na zapadu. Svi znate da je on predstavljao Indiju na Svetskom parlamentu religije u Čikagu u 1893. kom je prisustvovao i naš najdraži Nikola Tesla. Tu je važno ukazati na upoznavanje i kasnije dopisivanje ove dvojice velikana. Scena o kome bi svakako trebalo snimiti film i seriju. Ovde bih naglasio informaciju koju stalno treba imati na pameti, a to je da su trojica najvećih naučnika sveta, Newton, Einstein i Tesla, među mnogim drugima bili poštovaoci najvećih filozofa idealističkog jedinstva. Naime, u budućim epizodama ćemo obrađivati činjenicu da je Isaac Newton prevodio hermetičke spise i bio poštovaoc Hermesa Trismegistusa, najpoznatije antičke filozofije idealističkog monizma iz Egipta. Zatim da je Einstein verovao, kako je sam rekao, u Spinozinog Boga. I Tesla, kao što smo naveli, da je bio prijatelj Vivekanande, što znači i filozofije hinduizma, jogi i vedante. Prelepih informacija je puno, a ipak pažnje je malo, stoga moram pažljivo selektovati šta ću reći. Upravo zato i sad prelazim na glavni deo ove emisije, to je izlaganje Advaita Vedante, to jest Neo Advaite, kroz prikaz sveca Ramane Maharšija. Ramana je rođen u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu 1879. Kao i većina mudraca i svetaca u brahminskoj porodici. Zanimljivo da je on pripadao Šankarenoj Smarta tradiciji, to jest smartizmu. Kao mali dečak sa 16 godina je imao određeno iskustvo vezano za smrt, preko koga je dostigao akrama mukti, ili iznenadno oslobođenje, za razliku od češćeg krama muktije, ili ti spontanog postepenog oslobođenja. David Godman, najbolji poznavaoc Ramaninog života, posvećenik koji sam živi u Tiruvannamalaju, kaže da je Ramana imao iskustvo kroz koje je nestalo njegovo individualno ja, ličnost ili ego, tako da je ostatak života proveo u prosvetljenom stanju 0.24, baš poput Bude. Ramana kaže, vratio sam se izvoru ega i ego je umro. Od tada sam bio slobodan. Postoji jedna supstancija ili suština koju je on zvao sopstvo. To si pravo ti, kaže Godman. Uglavnom, mladi Ramana, to jest pravog imena Venkataraman Iyer, uskoro napušta porodicu i vozom stiže u grad Tiruvannamalai, podno svete planine Arunachale, za koju je on sam rekao da je Šiva. Ramana do kraja života ostaje u tom mestu. Mesto i Ramanin ašram postaje popularno hodočašće za sve poštovaoce Vedante. Poznato je da je Ramana 17 godina živeo u pećini na Arunachali, kao i da su njegov brat i majka postali askete uz njega. Ramana ašram nastaje 1922. na lokaciji majčinog groba i upravo tu on živi od 22. do 1950.
Najvažnije Ramanino učenje je zapisano u njegovoj knjizi pod naslovom kao i knjizi Razgovori sa Ramanom. Probajte da zamislite sljedeću sliku stvarnosti koju nam prenosi upravo Dživa Mukta, to jest za života oslobođena duša, probuđeni Ramana. Postoji jedan supstratum, ekran svesti, na koji se prikazuju prolazni filmovi i likovi. Vi ste upravo sada, ta svesnost identifikovana sa jednim projektovanim likom na tom platnu svesti. Potrebno je da se probudite, uvidite da taj lik stvarno ne postoji, da je on deo filma, ne večne stvarnosti bezdimenzionalne svesnosti. Vi niste, kaže Ramana, taj mali lik u tom filmu. Iako postoje mnogi likovi, drugo sopstvo do jednog ne postoji. To jedno sopstvo, to si stvarno ti. Možda nam upravo na ovu istinu ukazuje i naš jezik. Pogledajte reč pojaviti se, pojava, java. Na šta nam one ukazuju? Nismo li se mi svi ovdje pojavili, što znači da negde postoji veća suština, skrivena, nemanifestovana, nepojavljena, to jest stvarna. Java, to jest budno stanje, tako postaje ništa drugo do još jedan veći san, unutar pravog sopstva. Utubite se u te reči. Sve je pojava u jednom, kaže Ramana. Sve stvari se pojavljuju, te i nestaju. Otud, one i nisu potpuno realne, već više realne u kontekstu sna koji je realan samo dok traje, jer ga tada osvetljava večna svesnost. Najvažnija teorija koju ovdje moram da vam spomenem, a koja će vam biti možda i teška za varenje, iako je logično objašnjenje svega rečenog, teorija drišti šrišti, kao i lakše prihvatljiva šrišti i drišti. Drišti šrišti je doktrina po kojoj sve posmatrano zavisi, biva kreirano od strane posmatrača, ali znajte, posmatrač nikada nije ego, vaša ličnost, malo ja, već samo jedno sopstvo. Po Ramana Maharši, upažanje sveta nije ništa drugo do projektovanja ili stvaranje sveta. Sve percipirano se simultano i stvara od strane jednog pravog sopstva. Osjećaj da mi, ego, nešto percipiramo, radimo, je iluzija identifikovanja sopstva sa projektovanim likovima na filmu svesti. Sjetite se rečenog, jezik je ograničen, stoga se i svi mudraci sveci služe metaforama i analogijama. Svet je realan, ali ne kao nekakav svet materije, već samo kao kreacija percepcije sopstva. Ovo je glavna teza već spominjenog Berkelija. Esse est percipi, biti jeste biti opažen. Bog, to jest sopstvo, je taj koji opažanjem stvara ono što duše, manifestovana ispoljenja jednog duha, percipiraju. U Tamil jeziku postoje dva izraza za Boga. Šiva, personalni Bog,
i Šivam impersonalni, čista svjesnost bez ikakve forme. Upravo to Šivam je Ramanino sopstvo. Druga teorija, bliža svim ljudima, stoga i skoro uvek prihvaćeni religiozni okvir, je teorija Šrišti Drišti. Teorija da sve stvari postoje i kada se ne opažaju. Da svet objektivno postoji ili da je objektivno stvoren. Ramana je, kako sam kaže, imao Vitakuri, posao samoispitivanja koji je započet u prošlim životima i koji je u ovom konačno realizovan. Shivaya Parameshwaraya Shashi Shekharaya Nama Om Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Nama Om. Za kraj, sumirajmo sve rečeno na sljedeći način. Probajte stvarno da zamislite da unutar tela nema nikakvog ja. Da to ja, ego ili ličnost je zapravo iluzija. Baš kao što na to ukazuju budisti. Telo je projekcija u svesti. Nema nikakve svesti u telu, već samo tela u svesti. Identifikacija, ja sam ovo telo, ograničava sopstvo, čistu svest na ego perspektivu. Nema razlike između onog koji gleda i onog šta se gleda. Sve je to prividna dihotomija jedne svesnosti, cepanje sopstva na subjekt-objekt perspektivu. When I said I would love you forever and you thought it would only last as long as we were together. Do you remember when I said I would love you forever and you thought it would only last as long as we were together? Which one would you?